Unong ay buat barang bak Sorkar Jelau Badairu MLA kan nongpo constituency Dr. Did Lapang ula pelat pet ba ya ka kali kit nongpang ne ka ambulans men ha ka life hotrik unailur ha Sacred Heart Health Center Marman Ribhoi District ka jingno senyang Dr. Did Lapang dak ni ka kali kit nongpang ya ka ni ka health center ka badan ha Marman ka bala penyat dak ka seng the sister of destitute ya ka bala seng na do ka arpusanterik urempang jong snem ar hajar khatlai dah kajing anglut ban sakri yaki pat ba nong song snong kan ingathan ha ka ban pet yaki to ki ba pang ba shutom bat ru ban ai yaki jing sumar ki ba kirke yaki pat ba ha kani ngi lai dan rengkat lang u padar MC Thomas SDB u badairu Aston Parish Priest ka umdan u ba min makri chairman ka CNRD block umling Sister Prabha SD in charge jong ka Sacred Heart Health Center and Superior of Sacred Heart Convent Marman lembat uba pi terang rangba balang Catholic Marman. Hakini ke program la penpo penpeng ru da ka jing shemata jong ki khana school na ka Sacred Heart School Marman ki bala ai ka jing shat ba pher kham tam ki jing shat tan rai jong ki karbi. Ambulance, ban penyai ambulance kami ke berjam, bat kidon kijaka bal afel penyai, nama shitom ba, nama haba jaga jengpang ke jengyap, kidon kini berbat ambulance, kidai dan sim ke jenglut jongki, haba kit, haba ba, bandon kata kafon yoki ban sena kapla ban air petrol ban lain nang nesa shilong nang nesa gauti ban sibek na commission jumlah, kidai ban bu, ketuk ane ke jeng ya problem hal penyo ya kejeng kit ke jong ki phi ba semua ba ai corporation ba ke ne commission hang ne kibakan maso bang ide bandar rekan age ji sekri ide ban rekan bagi romash nong bagi raj ba kumbiru ya ki institution ki bagi mission lale baga burong ke sarkar ke burong ya ki balang ki jomi ki nyam ki jomi bat lengba jogi ne lale sibun ba school ke ba Roman Catholic Mission ke lale ang kombafe layai saprang lagi pastor lagi missionary jongi lagi presbyterian makiwai ya saprang pangi ko mu kman ide ban ya ban suru itu baro idan nak pau jong fi yang jeng kamen slok kedeng slok ang sha kalalai wa ernest ba adu ke jaka ka bang ina de ban ma ban le ya kane kadon no ke jige ke ot ke ka fon mamla suban punwan sene dan ne siang ne dai bangila banle hakili Islam ke banwan ke por banwan adon sibun ke jeng sang na kalian jong kumul mel jong pri ban pembiang ya marmain ke dei dari ke ba koi na ke besak kendong tam por manawan hanne ya jat nadu umdan ya jat por sing cha me dalenti dan bo nangne ke ba ngala don ki jaka ke basikom ban poiru nama ke jeng e jokalenti ban menta ke long kumne batkan yai dong hamba hadin kane kedon na kijing pan ba muswa jong kane ka Sacred Heart ne prohibition bagidon kijing pan ti joki kula sateng kawe na ka school building hangne ngala perkhat lan ne man ra na ka SSA lan ne man ra na ka denge BRJF ngai BRJF lakot aneng happy ben pekkat bala ban leno na ka ne skip te kwa nam ta kane ka school building bagi computer sets dan saya discuss berfi grand berfi era bane dan nampak ke basketball court dengan menjur bangan air geran pintriyo ya ka